Vincent Gumintong. Umay man ni nagpalaylang kinagampayag itilawang at tangatang sumanglad isang madaydayaw apagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayo kinandani tilukanja. At iagserbe winwagpay kada kayo Manong Lito Alcantara isote sidada na mangkeben ken magpasangbay kada ti sinurat yu abad nagtidandani yu ana kay palaunan ti mensahe kada ti patigyo iti biag. Ken kastamot ken dagiti papagayam yu ngunayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo iti danin yu nagita kuminyo ti live Facebook ti DCTP Radio ti Ragpas. Kita ito'y ngarudto muna sunata may luknoy kada kay amin na pada-pada. Manipod balas yutaaw nagsarsay tataw ngayon tarik namnap naman kawaw nasaong kanya nagsubli ka napuan balay napunam nadamag mo nga ada nagrayo kanya aday to'y puso kadinan napasumba numampay pag-aamu adik ang tupulus isukat namati kabiyak ko inagarubos mo't luluwak irukir ko kumabiyag ko tuy puso kenrik na ngayon kapag talikutan ayandan dagidi arapaap sinangalkan di mukad ay ayen tuy malmalday a puso
Abdan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam nga nagibasa, tibo nagtilandani, kastamutin, dagiti komenyo ti live Facebook, kikablawan tayo muna iti papagayam tayo ngunayat, at umartarabay dito Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado ang reward installment na motorsiklo at tuyon ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ora, Ken, Abra. Ken ti amin na sangana Manipod, Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawanan plano mangiruwar ti motor na no data mamuyo kayat na ti agkamotora kuyogin nyo lang umay ti opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Tagda ti agururay a 1,000 pesos agon ko na tonggal at makuyog na customer. No dati sa Lutsudyo tumawag ti dayto yung cellphone number 092769520099. Inno kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kalagiti nadakama ti branch office ng Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, Candon City. Amyanan ti Lanbang sa Polin Tinagan Lito Alcantara Sales Manager Winoy bagayo ng udyo ti radyo ti Radpas kalagiti madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigida maali umutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years self-pay registration, kit requirements to valid ID ken may salang nga komikar. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti mo't nakabayan ti motorsiklo da inkayalanin na kita original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot na iti saan pa yung nakaala, iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014 ng kayalanin winiklem sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang kita original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Rapapagayam na imbag nga oras kin malimyo ti daytoy nga aldaw ti Waybes. Kita tingor ti pamalagip manipod master control. Still I love her, it's getting late, it's hard from my eyes.
historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers. Adan sa 16 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Kitkablawan tayo Rudy Pagayam, Roderick Saldua, manariman nga agbuibuya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Naimbag nga oras kin malim mo Pagayam, Roderick Saldua. Kitkablawan tayo Rudy Pagayam, Mian Kayabyab, Camille Kakoskos, Reynalyn Garcia, Roma Mituquero, Rosalyn Garriga, Reina Keolebar, Marne Kabagbag, Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamutin Karapagayam, Renante Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Roby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Maricel Akoykoy Bagani, RJ Javier, Madel Tibanis, Kinisarasen Ricanya, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, and Don Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosara. Kastamutin Karapagayam, Maylina Villa, Robert Rigunay, Jerome Rilera, Titricio Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Pagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, ni Jen Aquino, ni Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Waway Gallardo, si Don Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocosara. Kastamutin Karapagayam, Jessa Lintoso, Nerica Tubadlo, Cristel Sorin, Sernal Jerome Kayabyab, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosara. Kastamutin Rolando Gamuso and family, the Bagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, the San Isidro, Candon City. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Joanna Romero, Joe Romero, T62, General Marcandas, Rubio Galimuyo, Ilocosara. Kastamutin Karapagayam, Anita Labayog, Genwandas, Monse Garcia, Gati Bigbiga, Sudipon, La Union. Kablawan tayo mo na Pagayam, Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosara, ni Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocosara, ni Linda Ontar, si Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutin Karapagayam, Alex Manao, Gin family, Tisapang Galimuyo, Ilocosara, Pastorano and family, ti Rubio Galimuyo, Ilocosara, Kinerbica Dagsi and family, ti Kalungboyan, Galimuyo, Ilocosara. Kastamut Rapagayam, Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Tito Barchita, Constantino Dolornente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Melba Rosario,
Imelda Valdez si Barangay Patpata Sikin, Candon City, ni Camille Gasatan ti Barangay Paypayad, Candon City. Astamutin ka na pagayam, Bill Magani Gabuatin Family, ti Pariok First Candon City, ni Edna Galunin Family, ti Pariok Sikin, Candon City, kini Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Belma Sulibonin Family, ni John Sulibonin Family ti Barangay Mabilig, Sigay, Locutor. Kastamutin kadapagayam, Edna Tolentino ti Silab, Santa Maria, Locutor. Erlinda Norelia ti Arnap, Salcido, Locutor. Princess Ulboro ti Caburaw, Santiago, Locutor. Kini Venus Montil Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and Family, ni Ipi Bautista and Family ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Astamo tin Jericho Lucero, ti Quirino, Tagudin, Ilocosora, Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo pa no Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, Ritsin Lia Batingan, di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kingastamo ni Merlin Noma in Family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan, ni Renato Tingorden, Brenda Tabor, Serlin Rivera, ti Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na Alfonso Rayray, manariman mo nga buibuya ti live Facebook, ti programa sa Miwingayog, Kendandani, ti Lokanja. Kablawan tayo mo ni Dona Abungan, di si Mayorbos, May Kamaymay, Rosel Largos, Litumbaga, Maricel Abungan, ti Barangay Ulayo, Bani, Pangasinan. Astamutin kadapagayam, Batot Las Igan, Lawasin, Jaime Francia, Romil Francia, Jefferson Inorelia, Doming Inorelia, Lois Ganad, Mr. and Mrs. Clayford Eiling Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosor. Kastamot kadapagayam, Roelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocosor. Arnold Doeling and Family, Tidasay, Narbacan, Ilocosor. Espedito Salvador and Family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosor. Kenny Florencio Suleba and Family, Napato San Esteban, Ilocosor. Ketkunan Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my best friend, Ruby Caladita, Sinait from Al Rayray, Timanueva, Santa. Thanks and God bless. Nagapuray ta kini Alfonso Rayray. Hasta pa kablawan tayo mo ni Glenn B. Rasin Family, ti Banglayan, Bangbangar, Burgos, Ilocosora. Ni Halsian Sita, ti Family, ti Banglayan, Narbacan, Ilocosora. Anthony Dueling and Family, Tabur, Narbacan, Ilocosora. Kinisani Calderon Montero and Family, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and Family, Tinalasin, Santiago, Ilocosora. Kita tingaro ti Dani hintay basa na nagapo kin Janile Hermano ti Lona Quirino Isabela. Hindi ito kadasa de Damam, Saudi Arabia. Ti Dani na Paulwan nagulib ngayat.
Inayat ka iti kastaunay, time pagarup ko ajak tug sa gaba kinliday, ngem gayam siyak tay may kalang, dagiti karin karita, nagay ayamam. Adu dagiti arapap, kinsapatan sinangal ta, nagbuligan ta daragsak kinliwliwa, ingana nagbunga, ti panakailiw ta, kit natulag tintap panagkalaysa. Mapaitan kit malbaliw ka, riknakon taingkap paspasaktan, kababalin mo, nagpaido magayam, tatiayat mo, dua kami nang isagutam. Kiting kangarod pinalubusan, itinabayagan nakalkalikagumam, riknakman tay napasaktan, mabalkot man puso tilidang, kitit nagkon ti panakawayawayam. Ngumuray na sakit, masapol ang mangudengak, dagiti karin-kari, masapol ang mawaswas, awan na ripapa, imayon ka adagos kanyak, saday tagayam, ipagugustom mamapasamak. Nasakit man na panunutan, panagtalikkukin ka, may sagayam mabareng-bareng. Di mo pinanunot, dagiti naragsaka langen-langen. Ingko saynak, kitlinaksidnak lang. Itan tawan kan, nalipatan kan. Da magkukin ka, nagpukaw namin pinsan. Awan mabaling ko, tudi aklonin natungpalan. Manangal lilaw ngayat, siyak tenadiktimam. Bayabay ko ti Diyos Apo ano marswa, amang pasangbay barong agsapa. Tipunag na nanay, akirid kinpigsa, amang saranget, panubok ang nagpayduma. Suray ta ti Daniw na Paulwan, nagulib ngayat, na naggapo kin Janely Hermano, ti Luna Quirino Isabela. Kitad tuimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Nupasublian ti dati at alek, karim anapunos natno sa inek, awan ngatan umasping ngayat, nasarakak sa bali aragsak. Ipate mo day tagurang kanya, tain paay mo kaya tamang rabraba, pinilit na amang lipat, inkalang na kinanawan na. Nawagang ti aming
Lupasubliem kita ti atalek Karim anapunos napno sa sainek Awan nga tan umasping nga ayat Nasarakak sa bali aragsak Lipate mo gayay kagurang kanyak Tayong pahimo kaya tamang rabraba Pinilit na amang lipat Pinka lang na pinanawan na Lawagang tiyamin ang nagpitutak Ipaidang ngayat itadenang Tayong bati na itingalay tinalan Awanin tiyayat ngayong pariknam Tayong bati na itingalay tinalan Awanin tiyayat ngayong pariknam Awanin tiyayat ngayong pariknam Awanin tiyayat ngayong pariknam What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City.
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa nga 17 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo roda pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, ni Wendel Urita ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosora. Kastamot ng karapagayam, Daniel Abalos, Orlando Abalos,
Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Pilangkwa San Emilio, Ilocosora. King Astamot kin Kirby Villaros, kay Matubwe San Emilio, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Dinaratan Salcido, Ilocosora. Astamutun kapagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata Tilintik, Banayuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, Ilocosora, ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Candon City. King kastamutun kin pagayam, Lori Baying Ibia ti Santa Maria, Ilocosora, ni Mansil Sibiliano Takadina, Tinamruangan Kabugaw, Ilocosora, ni Lito Turalba and Family, Leo Turalba and Family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora, kay ni Libina Rosendo and Family, ti Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Perlita Mika Ironelia, Lidita Mansano ti Barangay, Kaliwaki Salcido, Ilocosora, ni Ana Kasim ti Butubot, Balawan, La Union, ni Sally Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union, Tingastamo ting Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan Salcido, Ilocosora, ni John Rogodo ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, kay ni Marisa Rubia ti Kalitong Burgos, Ilocosora. Kastamo ti nakablawan tayo na pagayam, Tiri Alcantara and Family, Marilyn Pitarque and Family, Dira Alcantara and Family, Dos Alcantara and Family, Ismael Gabo and Family, kay Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Astamutun Kadapagayam, Albert Rapada, Offering Riquepo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban and Family, di Barangay Patpata, Siken, Candon City. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villavisosa Abra, ni Carmela Bilandris ti Piliganabra, Analia Asuncion ti Banginabra, Lorena Divina ti Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosora, ni Miriam Braceros ti Pakang, Santa Maria, Ilocosora. Astamo ting Arnel Garcia, Joby Garcia, Era Garcia, ti Barangay Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora, Astapay Kadapagayam, Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Digari Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. Mrs. Nanding Pili Galutin Family, ti Barangay Bagani Gabora, Candon City. Ablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Evan Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, ti Corroy Santol, La Union, Astapa Kensera Tubia, Charlotte Aglosolos, Enolibor Jamat and Family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, ti Kapang Pilar Abra, Gato Reyes, Tukipa Luba Abra, ti Madeline Monses, ti Tamak Villavisosa Abra. Astaw kin Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita ti Barangay, Butor Santa Maria, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Ibi ni Canora, Eduardo ni Canor ti Patara, Agno Pangasinan, Kinilaylani Rivera,
ti Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Ablawan day pa ila Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Presel Mileno Cumbas, Candida Cumbas, ti Barangay Gayaman Luba, Abra. Kita tingarot ti Dani yung hindi basa, anagapo hindi sirbaysa, ti Claveria, Cagayan. Ti Dani una na Paulwan, Sapay Kuma. Sa sain ko, Jack Malapdan, sinay kinladingit ay anyan. Dito'y panunot ko kinkaunggan, piman to'y pusok, di mas balan. Sa di naman tinagpapanan, kaskas di adikam malipatan. Ikideng kuman, winuyaling-aling kuman. Ladingit ko, Jack mapingdan. Itataingkan na yawawan. Adan to pa'y nga taing ka pangrugyan. Tapno surutom ti dalan na pinanawam. Kiti ayat kindungom masubyanam. Biyag ko adak dito'y nga gururay. Arara paapag tingkay sa sangbay. Kitsapay kumata sa anak ka maupay. Kitiras tiriknak dinto a matungday. Dumanin ti tiyempo titikag. Panunot kimbagirik na agsalwad. Panagsobrin biyag ko, di ka kumagtukyad. Darasin ko ma, kit di agsobli kanyak. Anyan naragsakin samit biyag. Tarimpuas ti bang turiknak. Sangal tamanin siglot nyayat. Kitsapay kuma, tatikari kit agbayag. Suday ta ti Daniw na Paulwan, sapay kuma. Managapo kindi sirbaysa, ti Claveria, Cagayan. Kita timot nga rod ti Maysa sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Apay biag ko, anya ka di, ti basa ko. Tapno niso, di panggapwang no madayo. Sa wem manalano anya, di kayat mo. Tapno mabasa
saweman tiga puna no apay anang lipat ka nagsakit di ba nagniayat nga awan ka asping na apay ngamin anamat pati ka kadagiti sinab sa bunga na dila Siputay, pimanaw ka, biyag ko, dakon makaina. Saweman, tiga puna, no apay anang lipat ka. Nagsakit, di ba nagniayat nga awan ka asping na apay ngamin anamat pati ka kadagiti sinab sa bungan adila apay biyag ko anya kaditi basag ko tapno ni sut ipanggapwam no madayo sa wemanalan no anya di kayat mo tapnon mapasubli kayat anabukaw ko apay biyag ko anya kaditi basag ko tapno ni sut ipanggapwam no madayo sa wemanalan no anya di kayat mo tapnon mapasubli kayat anabukaw ko sa wemanalan no anya di kayat mo tapnon mapasubli kayat anabukaw ko. Ti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada
bilit, mabalin mo dagitoy belt bags, dagitoy backpacks, kas kadada dumapay nga makunang pasit dagiti laga. Orean niya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan ako no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagitoy no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa unado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanayin ng ipagpagang dito yung siguro distrito, at least hanati nga bayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Simpson kaya dito na dumaduma pa na leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar. Dan 2 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kitablawan sa ngaruda pagayam, Susan Galutan di Barangay Bagani Campo, Candon City, Nininaw City Barangay, Katirman Candon City, Eric Saldua, di Barangay Kamaraw Narbacan Ilocosor, Kenilari Akisay, di Barangay Ambulugan, Narbacan Ilocosor. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominado Alcantara Jr. and family, Nelly Niego and family, Chopiro Balvin and family, Berelio Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Godjamat Jr. and family, Rodin Godjamat and family, Talangigan Sikin, Candon City. Astamutin Garapagayam, Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosora, Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Astamutin Gara Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocosora, Gina Linmina, ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosora. Astamutin Dennis Madriaga, ti Bangadabra, Augusto Mico Alurina,
ti Suyo Lukusaran, ni Angel Arsina, ti Abor Narbakan ni Lukusaran. Kablawan tayo mo na ang Sabon Selection and Family, ti Kabarwan sa ni Emilio Lukusaran, ni Maribal de si Patak Burgos Lukusaran, an kay Malano ti Bangar La Union, Nelia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo Lukusaran, Inisali ko Jamat, ti Santa Cruz si Lukusaran. Kablawan tayo mo ni Lenny Ramirez, ti Madarang Salcido Lukusaran, ni Reyla Marca ti kay Marin Salcido Lukusaran, kay ni Marcial Bravo, ti Santiburcio Salcido Lukusaran. Kablawan tayo pa ila Mr. and Mrs. G.R. Myla Garnasi Gawatin Family, di Barangay Katirman, Candon City, Mr. and Mrs. Jeffrey Lisa Gambito in Family, Arling Galon in Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, ti Barangay San Nicolas, Candon City. Pastamot ken Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, Ilia Gawat, ti Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City. Kaya ni Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Lukusaran. Kablawan tayo pa ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz si Barangay Pinipin, Santa Cruz, si Lukusaran. Astamo ti Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, si Lukusaran. Kablawan tayo mo ila Mr. and Mrs. Abraham Abalos in Family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in Family, Mr. and Mrs. Erenio Antolin in Family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. in Family, Astamutin kin Mrs. Edna Escobar in Family, Mr. Gregorio Abalos in Family, di Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Lukusaran. Astapay kin Cesar Gakutan, Yulita Gakutan in Gakutan Family, di San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo ni Matri Sagaboy, ni Dan Albert Tangad, ni Sila Ilgamo, ni Osang Reclusado, di Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocosoro. Ingastamutin ng Joper Bilaso, Jeffrey Langkikan, di Barangay Mabayuan, Santa Cruz, Ilocosoro. Katatuloy nga rin ti pamalagip manipod master control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalaman ti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Addan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado maiwar ti installment na motorsiklo at tuyon ti Rose Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandung Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded na motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa'y tururay nyo gayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano makailuwar ti motor na nagdati ang mamuyo kayat na ti agkamotora kuyogin nyo lang umay ti opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Dati agur oray 1,000 pesos. Agon ko na titunggal at makuyog na a customer. No dati sa Lutsulyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo. Maragiti na nakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan ti Lanbang, sa Pulin Tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Minoy bagayo ng egyo ti radyo ti radpas, para kiti madanunan nyo kakapintas, kinaisong mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigida maalay mutlang ti 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Corporation, tagur oray kada kayo. Lagi timot nakabayad yung ti motorsiklo na inkayalanin dagisay. Original ORCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tilagtisan pa'y nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, inkayalanin winiklaim sa jay opisina
Telteo District, Candon City. Itugot yung lang dagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo agraman valid ID. Kablawan tayo jasin yan, Rondelia Group. Maskara Pagaya, Baliandro, Kulas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Nirique Bactayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosara. Kastamo tinggara Barangay Captain, Idencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gomalio, ni ex-Captain Roberto Balben, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosara. Kastamo ting Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Juan Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kastamo ting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara, ni Vin Saludo, Abi Saludo, ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Astamo tinihili Boy Lobindino, Emily Lobindino, Berto Lobindino, Angel Lobindino, Rogelio Ligaspi, ni Barangay Gilong, Lalawa, Lilom, Ilocosara. Astamo tin Dionisio Dakanay, Clarita Ragos, ni Barangay Kalaote, Baknutan, La Union, Mr. Renato Merna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo niya, Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawin, Buruk, Dagudin, Ilocosara. Astamo ti Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawad, J.J. Coeco, ni Joffrey Cadorna, Minda Palo, ni John Byron, and Virgilio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Ablawan tayo pa na Pagayam, Glory Gayaw, Milito Mopiat, Anabel Tamayo, Marilyn Antolin, Hermenia Ramos, ti Barangay Kalitong, Borgos, Ilocosara. Kita tingorog ni Ibasa, ti Danew, nagapog yung Venus Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet, ng Daytoy, kita Sugpon, Ilocosara. Ti Dani na Paulwan, Pangaasim, Madaywanak. Kasakno kadi, Tagbalin na napudno, Nuti panunot maburiburan kadagiti tignay mo. Anyan na nagdilig, balikas ngin sawang mo. Jak malisyan, tagkurang tiyigam ko. Numabalin siya kon tayo madayo. Kitjakon nagparik na iti kano. Taday tagandat mo amangay ayo. Kasla kibayo ti barukong ko kinpuso. Pagayam kunak yung sikat ay mangilimlimo. Karagiti sarsaritam mamanggudas, tinalupoy apuso. Pangaasim, adaywanag di nakikulbo. Tato'y puso na minsan anagrero. Alait demon dagiting ka panangalilaw. Tadjakon kayat agsagaba pa'y panakatikaw.
waya-waya anak, sadya kagam ang mga uwa. Pangaasim talaksidinak, kitsikan ti pumanaw. Suray ta ti Dani wana Paulwan, pangaasim madaywanak, nga nagkapog in Venus Monte tubidan, nila Trinidad Benguet. Kita timot nga rod ti Maysa Sunata, may pakuyog ti Dani na. Awanen ni Ayat. Na minsan nga aldaw ket nagsarak ta, di dati paglingli ngayon ta, insawang mo nga hanakon kaya, lanyan nga paldaang diin nagnarignan, saan akon kaya makita pa, saan akon kaya makasarita, anyat nagpasulak apay imbatilang, naumakan kanyak awanan ni Ayat. Anyaman ti nagbasula, nga isa koon gapo nga nagbaliwa, riknam nga ipapaay mo kanya, napukawen nasamit alangin-langin, saan akon kaya saan akon kaya't makasarita, anyat nagpasulak apay inbatilak, naumakan kanyak awanen ni Ayat, saan akon kaya't makita pa'y, saan akon kaya't sarita, anyat nagpasulak apay inbatinag, naumakan kanyak awanen ni Ayat, naumakan kanyak awanen ni Ayat. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising, agla ko tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep, agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength, tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires, agraman ti interiors da, adapay ti mulye ken radiator, gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts, at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs, at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising, kukuha kanimat matunan.
Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagiti nakda. Call it thunder, call it rain. Never after, it's all the same. Still I love her. It's getting late. It's hard for my eyes to go to another place. We'll come round. We'll come round. It's been fun with you. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagaduga ng Belgian si Balbalayda, di nagduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para na hindi kalaki victim. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ita tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ito hindi nga gararamid nga may isa. Una nga nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added ko na yay. How to cook kadawi yay. Pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngayon ta kayang-kaya mo ito so kumakunak ito siya.
Dati tableya, sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun niya. Natibig-big aramidem nga choco. At dan 29 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kikablawan tayo na Mr. and Mrs. Marcia Mila Olvinado in family, Mr. and Mrs. de Gloria Olvinado in family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro in family, Pastangkin Johnny Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Fred Olvinado, Roger Olvinado, Tede Olvinado, Edwin Olvinado, Gastamutin, Rodi Biay, Lobi Castro, Lovina Castro, Pedro Orpiano, kin amin na family Olvinado, Orpiano, Ordinado ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Mel Alcantara. Manariman mo nga Gwibuya, ti live Facebook, ti DCTP, Radio, ti Radpas, babaon ti programa sa Mimingayo, kindandani, ti Luanja. Naimbag nga oras mo, pagaya Mel Alcantara. Kasta mo kablawan tayo Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagis, Roslyn Calagis, ni Ronaldin Dongpain, ni Realin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Edwin Sullivan, ni Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Inre Bain, ti Don Philip Marketing Corporation, Alamino City, Pangasinan. Hasta mo tinakablawan tayo ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Senior, ti Bagani, Obbog, Candon City. Hasta mo sila May Romero, Carl J. Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelena Romero, Martes Romero, Fernando Romero, ke Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Hasta mo ni Pagayam, Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, ni George Ramirez, Joan Ortega Ramirez, Jen Garcia Ortega, San Fernando City, La Union. Pastangkin Malua Baya, ti Candon City, Magda Elio Tapato, San Esteban, Ilocos, Eli Tejada, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocos, ni Felix Ramos, Ilaw Ingin, Santo Domingo, Ilocos, Kablaw na ito nagkapo, ni Carlito Estranyero, ni Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo na Pagayam, Albert Katsu Almasan, si Pilar Abra, ni Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos, Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, ni Lester, ti Laplapog, Villavisosa, Abra. Hasta mo ti Badwa, pamili, kin Garcia, pamili, ti Lumaba, kinabapaya, Villavisosa, Abra, Kablaw na ti Manipod, ti Gumintong, pamili, ti Barangay, Namatikan, Santa Lucia, Ilocos. Kablawan tayo pa na Pagayam, Jan Oscar Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Janaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, Mr. and Miss Alexander Limon Sr. in family, hasta ken George Jojo Toledo in family, ken Punong Barangay, Reño Calip in family, ken amin na Barangay Officer, Tulo Oli Norte Santiago, Ilocos. Ablaw na ito nagapo, ken Barangay Kagawad, Wawi Limon, Ulo Norte,
Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mga di Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Trusangilina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, ini Barangay Captain Ricardo Bilog, sa Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo itong ginamor sa Libo, Lorenzo Lawagi, Julieta Lawagi, Roni Alcantara, sa Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocos. Ablawan tayo pa ni Jubilito Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, sa Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo itong Kinaria Lilopre, Mari Lilopre, Yolanda Lilopre, Roel Lilopre, Manilin Ison, Derek Ison, Lia Ison, Daniel Orbos, sa Barangay Katuday, Molinaw, Pangasinan. Hasta pa kinapil Kabislan, Nandaya, Abilina Dakumos, Magday, RJ Abilan di Barangay, Bitong, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mga ni April Avilio, Merjo Avilio, Rodrigo Avilio, Milanyo Rubangil si Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Kita tingaro ti pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao,
lalong Pinas lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas lakas! Today, apos na pay out ng dating program na Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit natin At dapat 20 ang minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Pablawan tayo ruda pagayam Roli Gabaldo ni Binamin Andaya ti Barangay Baringkukurong Suyo Ilocosora. Astaw kin Richard Chaan Dorsadan Suyo Ilocosora ni Barangay Captain Pedro Obwan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, ken Doris Ramirez ti Barangay Mabilig Siga Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Milani Kabamban Marsan, ni Delvin Ganadin ti Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Hasta mo kin Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Sukilo Bagoyo, Narciso Abasa ni Surmaira, ni Johnny Ficua, ti Bangar Rispan Radio Group Bangar La Union. Hasta kablaw ni Jason Libayne, Marlin Ventura ti Barangay Magallanes Lona La Union. Kablawan tayo mo ni Jubiling Gawat Salon, Adelina Bugaso ti Barangay Darapida, Canton City, ni Edwin Asolin ni Biskira ti Bangadabra, Ismina ti Gaburaw, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocosora, ni Mark Anthony Gratuito, Efren de Castro Sr., ti Barangay Villarica, Canton City. Hasta kay Bernardita Libaton, ti Bugnay, Canton City, ti Janice Milachica, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Kastapay kinibagayam Cesar Balios and family, Vivencio Inigo Sr. and family, Ryan Balios and family, Talangigan Sikin, Canton City. Pablawan tayo pa ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, ni Ginaline Navarrete, Ladia Amore, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarudon ti Maudi Asulata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Biagto'y biag ko, nagtengaran ti oras, nga inakipapan
ngem dawat ko gikan tukad mangliplipat ikari ken kabiyak ko agsulian agnanayong tuwa sikat laglagi pe tasikala en biyak ko ay ayate mamati ka tintu mamaliw tu ikari asiksika titumpal ko ken patpatye obiyak ko ang pinakadatan inakong panawantan talagip mo din tumapunas ngayon garat tumpal biyak ururayem di panagsubliken ka tainak tutumpalen di sapata ngemuray nung umadayo pumanawa ikari kang kabiyak ko agsulian obiyak ko ang pinakadatan inakong panawantan talagip mo din tumapunas ngayong ganap tumpal biyak ururayen di panagsubliken ka tainak tutumpalen di sapata ngem uray no umalayo pumanawa ikari ken kabiyak ko agsulian Dapat sa mga 45 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8, ngentay panagpakada. Katkunan ni Sofia Tabuyo, good fame sir, great kuman amin na kabagyak, in amin na gagayim ko, nga one labas na. Sir, most especially, kay baby loves me, may patpatig mi unay-unay, ngay inang mi, Francisca Tabuyo, kay kastapay, den manugang ko, di sarsarakat, magsinggal ni Asli mi, bata tinanak ko, Danip Tabuyo, Vicente Sunshine, Tabuyo Vicente. Good luck and God bless po sir. Nagapureta in Sofia Tabuyo. Ikablawan tanarura pagayam Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbito, Sunshine Sumakyab, Dani Del Rosario, John Balucanag, kita amin na kakadwara ti Claudia Nestor, ti Barangay Bilbilay, Galimuyod, Ilocosara. Yung kastamutin kay Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Cicelen, Barangay Captain Mr. Mrs. Ruben Mamaklay, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocosara. Kastamutin Bet Alcantara Domino, Lisa Cortes, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Merilo Dapiawen, Clarita Domingo, Tisetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosara. Mr. and Miss Berelio Fredelina, Domingo and family. Mr. and Mrs. Benjamin Brenda Rante and family. Mr. and Mrs. Elio Marquez, Domingo and family.
ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sara. Dagiti interesado mairwal to installment ng motorsiklo at to yung ti Gross Group Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Kandum Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ninganat Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayan nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, makailuwar ti motor na, nagdata mamuyo kayat na ti agka-motora, kuyogin nyo lang umay ti opisina, ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, tadata urayo 1,000 pesos, agon ko na ti tunggalad da, makuyog na customer. Nodlati sa Lutsudio, tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Minno kumuntak ti Bia Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo, kadagiti na dakama to branch office, ti Don Philip Marketing Corporation, Amasarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan ti Lanbang. Sa po ninyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo ng Igyo ti Radyo ti Radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, tinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnon sigida maalay umutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Nagitimot nakabayan ti motorsiklo da, in kayalanan nagitay, original URCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Astamot kalagitisan pa yung nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, Manipod Tawon 2017, nagpababa 2014, in kayalanin uniklen, sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko lang nagitay, Xerox copy ti original ORCR, ti motorsiklo yung agraman, valid ID. Alawin papagayam mida. Agsipod tinaybos manin, ti oras tayo tidayto ya programa, sa miwingayo kinandani tilokanja, kitinton manin malum no Lunes. Padaanan yung tumanin, ti sasangbay sa Dayaw apagtengan nyo. Alawin papagayam mida. Ibatinin tinaimbag nga oras, ken radio amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control ni Engineer Ruel Laranang, astamutin ti TV side TPN Channel 13 ni John Vincent Gumintong. Kento ipagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, bye-bye.